Etiefo Yamamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra Ebranson the friend Ghana Today Ebre ena anso na Ghana Today die ensemo edi media de ncheche ewo Ghana eno ene ye babedi hu nkomo ensem trending stories newspapers ene bibia nyame yadoma na wo chesene ye kodome me nkoma bedwafo akwa na wo chesene nigie no ye nikan enka ho asem Adwoa obapa ena adepa me mmako abawo na mose domino na what is say ne newspaper review awa abonten ho na ye wa abonten ho ayesi yesi multiple quest for platform ne so a ye designer branded ne Sompa 106.5 FM a ye pull up banner sisi ho a ye ka news na o ye peja radio no studio no dia besi abonten eno ani obi bass no obi bass nse wutie bia Sompa obi bass na Akosua Adwoa mo oba pam se na obi bass mpacho asesra ne se ye peja studio no e dia besi abonten na mo hu se de ye sidi adwuma na animu nyina adi adwuma na ye very very interactive aha inte biti senka ebo 720 ye bie phone line si na nkrofo ba mu da bi mo an ye beje mo amotonto ne ma na de microphone aba ma me asem we hu ne se ye nti ne mo an ebe ye adwuma papa we hu ne eti ye peja radio no de dia besi abonten ne ya ye bibia from anopa kosi enumere na nyumeko nso ebo ye chido no mo nso cha de activities ne de ya line na up kama pa eti adwo me ni mo expectation na wo twese na e de. Okay. Yema etiefo nyina kwa babi. Sede ye di kan bo mama ne no. Obu ohono mo a osori anopa no oti radio a. Se nye ne Facebook kura na aba na
obi be so ne phone no akọ Facebook no akọ hwe say esumesi amete ne ni sen no te unhu da obu a wato voice kura wonhia woda na eya na there's something about radio amanfo ewo saa openi ahokeka no aha radio de ebe wo ho ache enti no omanfo enso expectations say ye kwe no niam ahodo bi a wo munnim se de tie news no a ye kan no de ye wo akire kura ansa na mo aba betie news no wo radio no so no munnim se de tie nanso ye mamo saa akonya no na obia ene yen ache enti saa da ne de mark your calendar no ye nena woche e wo dome market ye be ye programs ni nyina wo ho enti bra ne be hia yen na yenyemum ye be che ne maso belfo no wo di nsuo bella kwane ne keka bell beverages ye be che ne nyina bi wo ho na product ahodo nso e beba no na che say yes toothpaste and the brush no because ye pese wo se no obohu ban eti yas to Leicester Ghana Limited for so be che na Twisco for so na mafa Twisco for so na mafa promasidor for so na 21st clinic for so be free health screening eti ye kan for the amount se bia senka wo koye health screening bi kra wontimi nko ya 21st clinic dan ye no mo na collaborate ye no mo na sa partnership no eti bomodi ansa won so beba wo ba na wo so ba be free screening ni bi free screening na wontua kapre anase wontua dama na ama wonsusu no de anigye bi abro enti ye nyina ye nhye da ne de ebede agroni puso ahihye bibia kama adepa abake nyame adomu a yetuam na wotwe sene minim wonso expectation a wo hwe animu Auntie Meda say ye mati fo nyina chen na last week Sunday na me che flyers ni bi ewo ekwan ne ho me fa from ye nim ha no mo ne ka bi a mehia obi a na mama obi ka bi a mehia obi a na mama obi na asem a wo bibisa me ene say na ma minya wada ni mu we free peace ana na kire say obi so bisa wa enti no bebre na e peace e fida dem ya wo kase we free fida dem mu ana me free fida dem mi free fida dem afie mu bebre na nim enti ni obi ba si ya Sompa di bai e wo do me market eno na ma bebre na ebehu se ampa se me free fida dem ampa because bia no wonyi ni obi wo pra bia wo de to Sompa 106.5 FM no tie odin se bia e fida dem no tie ana e fida da branch bi na bi enye fida dem we ye Sompa anti ye free fida dem aba efimunum e ye Sompa ai ana ba konso ne say wo mo ti eni bi wo ha na ene no wo fida dem wo na sa ne wo ho e ye wo ne na wo ho ana ne se enti no bebre na so pesa ne na hwe ni pedi nseso enye pe edi nseso enye pe difference kakra ewo enti no akwahye je wakwade asem na wo mu kan wo mu pena hu ne pa wo ka kura bi nti ase wo dwiri se chinchina afida dem no enti eno so obi bas na wo ba wo behu say wo no a say nyo no a wo behu na anti na ebinom kire mu se do me market na hefa pote God First cold store ho nanimu ha God First one said do me kwan ho God First adeshima opposite no one said God First cold store kese bi e wo ho nanimu ha na ye be ye dwumadie no eto manfo nhya ne so God First ho na wo de otwam kura e video na fa bra me God First ho no a God First cold store ye de wo mase so mo de animu ho amaye say ye meye ye dwumadie no e wo ho eti God First adwumayefo ni CEO opani ye chiawo na Sompa 106.5 FM ye ni so say wo de wanimu ho amaye say ye mfa ye obi bas no mesi oni amaye outside broadcasting no ye mpagya radio no mesi wonimu ho ayen so adwuma ho dawuro nso ye bebo ama wo pa e je God First animu ho no a ye kwan no do me market kwan no ho no a ye ni adeseman na edin hwe ni uduru ho kra nya yira kwan kra ti ema no so se wo mo beba pa ema no mo so mo beba pa Manomra ai omuso mu wonse misa bebre ebisa wo hu wo momra no mebusa nyame adom ebe ansam 21st clinic for say
OPD services no omo ebeye omo be check your vital signs your temperature your pulse your blood pressure and weight no omo ebeye na omo be sanso abema talk about your health. Dr. Sestos amama so want to say omo be kasa na age related health problem bi to say sciatica most of say 21st clinic there omo ye sciatica expert and kasa omo be ye ho adwuma na omo sanso aye lab test any sciatica examination lab test no be bi malaria obese obehwe typhoid hepatitis B syphilis stomach ulcer glucose any those that require chemistries and others you be refer omo edi omo ba tanto kidney function test uric acid FBC liver function test blood grouping urine ni nyina 21st clinic for be yenti we de OB banks no ye DP do me market na watch send no you can't afford not to be there. If the 21st clinic for no esi ho and omo clinic ankasa enye sciatica no nko an omo ye expert omo ye lab bia ye massage nyina eti nyame yadma na watch send no sciatica originators sciatica pacetters sciatica commandants sciatica researchers no I from 21st clinic no me sciatica expert no omo beba ho Dr. Sestos ne doma doctor for ne nurse for omo be free tantra hill who say tantra hill runabout and omo be free ho no ma se omo kuku no omo kaka even do ebi be ho aye adwuma no ma ba do me market God first animu ho na omo aba be ye screening amaye eti screening na omo ebe ye no ho hwehye nyina obesa wo ye malaria test obesa wo ye typhoid test 21st clinic ni hepatitis B syphilis stomach ulcer glucose any ade kidney function test uric acid FBC liver function test blood grouping urine ni nyina adwa omo be ye wo ho enti enye se ye di radio ni be si abonten ko as part of our social responsibility no ye be se ye bibi de bo office obi wa to ade wo dwom ho no a ana wo bie store no a Monday to Sunday won ko ba bia it won't mean po ebi kura malaria na dondon no ba woni ebi kura typhoid no obi so woni 21st clinic for ebe ye free lab test no e de amount no ma sanso ama ye education a chire ye didie nti so wo dwom wo to ade wo bie store kwan hu wo mo ton bayire ni nkontomre ene tomatoes ni ade ye no wo nyina na be di dwuma da de ejai ye no wo eti wo ye be ye test na ma wo mo na wo hu nti wutu ya no wo jabanche ne wo ho wo jaje ne wo ho no aba ne test wo kakra na wakọ enche 15 minutes pe na yawie na ye hu se bia wo typhoid na abra na ebi kra na hepatitis B wo bi eti 21st clinic for wo mo be ye hu adwuma eti nyame ya domo a mu nyina mo mra dome market God first coastal animu ho na watch sene na wo di anya bia na bra na 21st clinic for enye test emau na ye hu se be ya wo kwa wo ba wo di dwa no etro bi se yo anyare o so wo wanyario eso na hyehyɛ wo ho na typhoid na hyehyɛ wo ho na hepatitis B na hyehyɛ wo ho na wo kidney no be a problem na hyehyɛ wo ho enti bra na yenye ho adwuma emma wo se de be ya bibia ebekɔ ye enti nyame yadomo a ye be hye omanfo anim ho na ye ne wo mo atwi ampa ankasa se de be ya bibia ebekɔ so ewa no enti mema Ransford de twa ho na de ato ho ama me na 21st de ubona me boy fa do me market no na ya ton no kama eti we de ya hwemonim obi amra na yemfa nya adwuma kama yenhwe trending stories aba na ye wi anwumaku a wo mo ebo ye chidom no na ye nsoso ye di hu dwa e di ama adehye abake stories be na trendy wo woni auntie ye hwe enra rehosam bi a esi ye pa me de enra anwumre ni nyina me botoin adesuafo a wo matro SHS nsohwa wie ya wo mo ba wo mo dodo na efa sprinter bus bi a wo mo free gomua yase wo mo du gomua onyaze eho na akwanhia esi na adehye no ebi preprai pa na wo mo kirem se miensa de na ye critical pa yare hosam na wonu mu kire mu se emofra ya twere wie anigye so enti no hwe amfifini mantamu na wo mu ko school no ebi mu ba kasoa ebi mu banknan ene wo mabusuafo ababa ba jubilate ene se fofia ntwata no adwade abamu a sa sprinter boss ekohia track bi a wo mu kire mu se na no cement ena na egum
a enam so ma kwanhia yi esiye trende papa ba ko bie mu eno so trende eye titinani di ma NDC amanyuku onanyafo Johnson asiedu nketia so ko thank you to na wakopie mu ewe epoye emantamu na epoye mantamu okoye no okre eho na okoye na electoral area na okoye no wakasa ensempi wakopie mu ewe krobo wakopie mu ewe sojaman okre ekuapem north na ensawam na ose MDC amanyuku no ebo adwuma enti no wo mo enso wo mo asene na wo mo moa omampanini na ontimi mfa na adwuma na wo boni nkoye sanse wo mo ba yi wo ma yiyi etuo bebre e de afiri ho no mo a wono nso chechiri mu ani thank you to ni munsema no so trend papa enye asam katoa ewo ho na epoye mantamu eswani wono so wo bo adwuma papa wono so story no trend pa wo se said ye be ya aya hwamapa ebetimi afanta mpefra ama adehia wo mo wo epoye mantamti wani enji wo subi aka wo mo ho abom na ene wo makwakwa akosi eye ayasabia fine wanu we wo mo abia no mecho no nya forita akohia agye na meka no asemi na ebra wo mo kopie mu yiro krobo eno no ewo eye so menya no wo mo koye na chese so menya polyclinic no adehia ni eni nsuo ewo ho no mo wo mo timidi ye adwuma ebie nso wo mo eye ehya yade ho nurse fo ne doctor fo mo so mo ni dressing room enti se bia nurse ni no wahya na tade afirifia aba no waye adwuma awie na wose sesa ne ho no na akwa boachi bidin ni nyina ma me rita eso wo pe dressing room ni bi ama wo mo awama aye ne kama enyema we beboa ama ya hye akoso ewo so menya polyclinic no ni nyina gugu akwam afa mensini bi wo ho nso a ewo se wo mo enya nsuo ema wo mo so ho to wo mo ni nyina no wode agugu guakwam nwomesua so adesuafo no kiremu se school adan ni bi na atete apansam ni nyina no epoye mantam so ani wode niam guakwam ani anji wosuei aban na agya wonom aso ni mu a wo mo eye se adwuma no na interior ministry no so ebo amane se Yakopon ya adum September 22nd enka eye holiday na so esanse holiday ni esi 21st mom na mom esi weekends enti Ghana de said ye nyina ye nim no wanam ade akona nim eno no eye September 22nd September 20 na ye Monday won enti nkesi Sunday ene atwede akọ Monday enti Monday holiday Monday holiday ya fofieda osaje fo Dr. Kwame Nkrumah woda no enti adwada ya fofieda kesi kwesi ada na Ghana de esi weekends bi aye shift ani a shift because emre because mete so mo ka say holiday ni si weekday a omo de be kofiada ba we nanam say esi Sunday ni tan omo adwene ama so say bi so betimi esi Sunday bi so betimi esi weekend it is weekend so omo be dey eti akwa wuram pro but I think say Friday ni Monday ni bom Friday ni Monday Friday by Friday na Monday ba Monday so by na Friday ba ntie bom eti no sa na tie say me so me baba akoso 21st September eti ono ni osaje fu nyina edi omawoda ebom iti da bia nkaten se wo special child o da musru nkokura nkura ni nyina ba akwasi ada ono nko aba fiada o kire se ono oba na o ma yehu se ono oba chese o da musru fo se o saje fo Dr. Kwame Nkrumah eti obi aba akwasi ada me for so ya san kono so ba akwasi ada so wow to me eti amfa it's no and also eka stories e na no pay e trend ho epa yo papa ne Adwoa Asare stories I want to online. Edi ahimudi ade nchechi. Medical and Dental Council for womo edi nsembia betudwa no manfo ho adwiri womo kakra. Wo se Ghana a doctor for dodo no ya pomdin adwumayefo no. Dodo no womo go through psychiatric conditions pa and substance abuse. Dodo no adwene no baby enenam no ano odin ebi fa depression emu ebi nso wo mu ntimi ntwom ho emfiri nrobone ho a doctor fo apomde adwumayefo no wo mu ntimi ntwom ho emfiri nrobone ho ene trauma do ne morphine ne ne keka ho no
womo no mpa na yesi ebia ye addicted ma edin se womo ebetimi aye bibi kura de twitwaage wom ho enti nipa no ye nadwuma pa enti imagine se doctor ni a wono no no nrobone ana wo go through depression ana wo adwene mu ohaw bi na wo de aba adwuma se wo ba behwe wo bi a wo yare se nyame amfa wa fikyire na wo koto wo bi a wote saa ensemu a ebeye din na mmom no medical and dental council no se wo mahu situation no na de ye de wo mu ene se ye betimi aye hu bibi enti wo mate committee bi a saa committee no ye wo professionals wo panels no wo mu wonimude ebi eye psychiatrist ebi eye wo anyantete no wo expertise wo saa ade no emu enti ye hu ne ntem na ye de wo ba wo de wo fa counseling mu trechre wo de wo fa niam ahudu bebre mu ma ohamu nchichemu adu wotwe 80% de wo mutimi call back to work na wo mu ko di wo madwuma ma bibia etumi ekonkan enti eho asem anopei woko online portals ahodo no a wo mafa bi de aba na yese enura eja eto Medina market mfancheme eja to Medina market ma omanfo niam dodo no a na ehye na wo mu nimba bia eja no adekro potin ya edeba yenti eba ne sa no odumja adwumakuo no a ewole ne wo mom eben na ye frɛ wo mom ntem so ma wo mo ba yese wo mo mehwe na wo mu ntimi enso eja no na hwese de adwadifo dodo no a wo mo niema ehye na so wo mu gina ho hwe no obia entimi mu akopem se fire service for etimi ebepie ho no mu a we ni de etoso mprensa wo bosumu mienu mu se eja to Medina in 2 months no we ne toso miensa nanu ya mekai se rates junction ho ho nso saa eja to mu mai che se ho de niam ni ehye ma obi kura de wo se na dwetire che se ni wantimi amfa pin kura enti ya de bi ha dwene pa enti ho nso tabo dan na doso ti to mu saa no mantumi anya ho hwie o hadwin enti ho asem wo hanom sei na agogo akuafo a womo ntosu no womo edua womo na womo asori pachew se empinifo enhwe na nya bi kura no processing factory bi kura no womo baba beye wo honom na timi aboa post harvest losses no a womo meye ne ntem sesi a season ni ewo mu na ye ntosi season ntosi ebu kita 50 cedis na mi se mra hye bedwani bi na wo ko na kura oduru ho na tomatoes bebre obese tomato na tomato wo matwa ho ahia o mo si set ni nyina 500 Ghana cedis ba kwan be na befa so afri akura ho na abakro kase mu eno ne asem kase na wo buko todwe pa his excellency Dr. Mani Mahama o pa na chono so sede no wo meye tomato factory bi wo ho because Ghana kase e base na nanka yetimia preserve ni yie eti ekokora na bi wo ho te said ye Joseph ne Potiphar said o ye or 7 years of plenty omu kipui then ebra 7 years of family by na eti onyame mane ba bebre o mane ma bebre se e mane nsai o mane ba bebre se yam preserve eti ekwa then food will be available and you the wisdom of God eti yan share de ebeye a ebeboa na besie tomato ne gu ho bebre ya na say na fe bedru ba bi no baako 5 cedis udru do me market a nketi bi baako 5 cedis it is all person o yes stew esi ho no mo a imagine tomatoes a obeto na fe obi ade nani akosi de yaye dada process ones no so enye bibia na yetimi di process tomatoes na eye se waka banku na pese utwumako didi a benyini se obetimi de can tomatoes no aye enti eho asem eno na na nsem mu ayi yewra pitabu ma otuko no woko Ashanti region yesi yekoto tomatoes no ekuaforo tomatoes yekoto ni nyina se ye de kɔ schools ahodo no emu na ye de ayenuane de ama womo enti eho asem eno no but preservation ne de eho hia na yesi 3-year-old girl bi sesi abebi oda no
ano de pa ewo trauma and specialist hospital me sure say Winneba yeah ewo Winneba ye say ono ankasa yesusu say ne stepmother de na ransu hiem Debbie ye say owo critical condition emu enti akoda 3 years old 3 years ye said akola ne papa akofa no vacation say o me spend it with the stepmother no and say maame no aye ne sa no na yes maame no a Liberian national na o de nsuohie ne gu akoda sebe na kosue kuma ho nyina and I'm imagining bone kura 3 years akoda ye ya esese maame e de ne efa sa wo ya no emu awari ni begu e basa ansha abusa awari ni begu fi se makofa me bade abrɛw na utimi twie nsuohie gu na kosue kuma mu a na se wo yetimodenfo wo ankasa wo ba ka ba ne sa adentina ahi adwoya yentimi mfa Bible said here do unto others what you want them to do unto thee de ye wo pɛ no ɛyɛ afa ye obi adentina se obi ade a ye ma wo pɛ ade na wo mpɛ se obeye bia ma obi sa de no menti ase o Ransford menti sa de na ade we ye ma wo pɛ se wo ba ɛna obi boa na wo pɛ na adentina wo mpɛ se obeye bia ma obi recently na me no oba bi di nkomo ai ɛna ne kunu ekosra ne maame dodo ne kunu the boy so ye the only child okosra ne maame dodo ɛna weekend bi agisi okɔ ne maame ho weekend bi agisi okɔ ne maame ho enti wokasa na mse me busa na sana mse sa wo ba be ma ho se an ɛna me se wo ba be ma na wo no enti daachi wanyini na wo be ye 80 years no a wo fie no na wo pon adwuma na weekend bi a wo be sra wo be pa na sa wo mpe na wa ye din ɛna mse nka wo be pɛ ana sa nka wo mpe osisa Akosua ɛna mse so wo ba na o tira wo nkyɛn no wọ́n sẹ́ de wusi brɛ ne ho wọ́n sẹ́ de wusi hwɛ no onyini no aware saa brɛ no obi eni ho aka wo nko a na sɛ every weekend bia oba we ya oba ya wodire wo nkyɛ wanya 7 years ye nyini o sɛ me ba bɛ hwehwɛ me maame me busa wo sɛ how would you take it me pedi enum sɛ dentina ye ya ma oba fofra adentina ye ya oba fofra ma ya ma oba fofra ha wo sɛ wo ware na so obi di wo kunachi a wo mpɛ adentina wo di obi kunachi aden na de de ye wan nya wo da wo di ye obi enti edua babone ma ye ho si etwa ne ha ye wo ware a wo be pese nka wo ne wo kunu nko a na hye ho ka wo ba na wo di obi kunachi nka sa na wo be pe no but wo so wo ye young no in your early 20s no enkrofo fie na wo say wo but at the same time wo nyiri wie na ware a you expect your husband to be faithful. You expect your husband to be with you alone. Now ebra na wo say wo be fie na wonim say wo dua babone de ama ho ana na wo so bi be ye wo if say you reap what you sow enti ebe se say obra na ye bona de bia ye ma wo a ebe ye wo de no fa ye obi say obi wia wo na enya wo da menwia obi do unto others what you want others to do unto thee. Love your neighbor as yourself. Commandment na ye two pe. Also love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you used to buy was summarize 10 commandments in 2 pe. Fa wa gire no akoma no ho odi nyina fa do awurade ne onyankopon enya nyame bi anka ne ho na de etoso mienu do wo yonko sa wo ho na wo do yonko sa wo ho asekire ne ye ba ko pe sa me ya de bi atia wo bi na sa de na ye de ye me na enya me da menye se me da che me ware no obi ba me kunu na nya me da me nkoye obi de esa me bi adwuma na se obi wia me na me mpa me so me obi adwuma me nwia no because won't me wia na at the end of the day won ko bi adwuma na wo be expect say wadwuma efo na beba na me faithful man na wo na wo faithful wo dia kro no ntu be cha kro no life no e simple onyame or the principles bi na boni wiase wo ye dan won't me sesa no e principle wo dia kwa eba omo a wo fra wo hia wo mo no wo mo na wo sane a wo hia wo hia so we are very careful how you treat people because a bedroom maybe na de wo hia bibi en free nipa no ho but e be 2 years time wo be hia bibi e de free nipa no ho e be en nipa no on matter because the person has nothing or she has nothing
But maybe in 10 years to come, obeko office be no net ho. And be careful how you treat people. Do unto others what you want them to do unto thee. We are bonny, a bokrono bobo jama didn't crofo krunumachiwie. Na fe wunyini na wo bobra. Then you expect o workers on be faithful. Then you expect to say we could be no credit amawo. Now I don't know would I. Dear what Diana Wubecha. Yet mestre say woo ba o stepchild. And will be woo ba anka oba fansu hye na wo hye de aguna kosia kuma so. Wo hye de aguna vagina so. Then what say e dia bone nkwa na kwada na ye but onya wo bentia. Akwada 3 years. Wonya wo bentia. Because we're a stepchild. Eti wonya wo stepchild wonya wo ba. But who wish said that ebi a wo baby. E de wono de wodru baby ni pa bi nya ne papa. Na obi baba wo nche ne wo ye ne papa na. Me abake na me ye stepchild. Na me ma me papa de me kware. Eti na me stepmother na netie. It wasn't pleasant. Na nya fe na nya akono because when me accept me se ne ba. When me amfa me se ne ba. Eti wo ye meti se mate o ye meti se akwa. Eti nkola nyina da no 2 a.m. na ma sorry ana me ye gabins because no ton aduane 2 a.m. eti be kwa classroom meti wa na me da. But na me nyina da 2 a.m. na ma sorry. But when say what the enemy meant for evil, say na that be baba ye dwuma bi a me sorry ahomachi. That me baby ye dwuma bi a me sorry ahomachi. Ti nyame use the training me. What the enemy meant for evil, nyame work it together for our good. Akwada na nyame de na ma unu ne baby obedru Mr. Manda wan gene se medru ha wan gene da se da chi bi ebi ameba be general manager of a company ebi da chi bi onyame be hira me wan gene da yem puni panto ni panto nchene eti do unto others what you want them to do unto thee o pamo akwala no wo ye ne bone wo ba enka wo be ne sa emre bi me baba bi busa was mami wo entertain a wo ho bebre na me se bedrum re bi no wo be ye wo ho wo bi asase so enti sa ba na medua ye no so obi be ye wo papa because the three bi obi a stranger na entertaining wo me fie eti my daughter wo ye no se mami eh wo nsuro obi wa wonim no na me say sa ba na medua no so maybe one day maybe you will travel to the UK, you will travel to the US, wo be travel to France, wo be ko ba bi but na mo ma me soso a wo sunti no wonso obi be soso because me dia sa de na ma me ho o pam ni pa better true maybe apese ni pa your papa ye very careful na ye mfantu ye ho fo we de ye betwa munum sa de de trigger anytime abake ayi papers no aba ye nsom na ye mfa mikota daily graphic de obokrata no e wo ha asante hima na nakona du ya domotosom yensa enhyehyɛ ye course no megidi se papers ni nyina eno mo ebo ho dawuro kama and self placement portal activated 483,800 students placed in senior high schools. Another Ghana has only 139 public libraries. Authority cries for more. Parliamentary committee seeks dedicated sanitation fund for reliable payment to service providers. Eti ensem de ebi wo hapa na memfa daily graphic do bokrata na nsha say Gilbert Mawuli Agbe Kumase eno de abase after 4 days of mourning and na makoma na dot yie ai course so enu anumre nsa akosi aje wakode she did a good job na opanyin so o kira mamre ne amane ne bema ya desua na ye very deep na utie so mpaka se ebo a na Adepa enu anumre ho no na wo hwe se de nanan ya jam asante hima nana konadu ya domotosom yensa yesi wadamu no mukura no still wokwa akura no kura wadaso ya asante hima asante amamre mu no wadaso ya asante hima kopem se yebeja ne kwan kura eti ye ho asem no eda ha ne mpanifo ede ho asem na aba ewo ha say the remains of nana konadu ya dom the third asante hima being carried away after the burial service enti omaye ewufo som hu dwumade nyina ama enra no kwantintin bia kopie kotia baby esase ye de to ne ye de ato na emfranto enti abake paper be ne kuta wona die ne wo anti mikita daily guide de obokrata no na ne enim ha de kese pa
otumfo se tutu na se ababi asante hene nyamekese eno no eno da hayi na enra asante hema na nakonadu yi adom ya wotoso miensa ena wonom eye ne doti yeyi eno o ma capture no kama eda ahanom ese ya empanifo ninti ni atwotwo wuro upiemu ewo mayimu a Ghana mampani ne His Excellency Yera John Dramani Mahama wone ne mpanifo a wo mu bu manyi wonom nyina ekukru krakrae ekopiemu ewo asante emantemu ekoma otumfo ne nabusua dakna enum nsem daily guide obokrata no akapcha no wahanum say mi huma me Gertrude Araba Isaba Saki tokuno enkane wo main Chief Justice krata fe to su ensia ewo daily guide obokrata ni modaha wose wansan so entene manase entino sa article 146 na empanifo gina so ehwan ne to akonwa no wasan so kopiem wo Supreme Court wo kwakwaji nchiremu bio se Supreme Court etumi kyerɛkyerɛ na se oye Chief Justice ne remove no nemom si remove no free bench no eno no wo mo nkyerɛ na se yie na empanifo pina so abomu nkyiremu daily guide obokrata no de apie krata fe no etoso ensia na Court Control Commission for so abo amane ewo krata fe no etoso du ewo daily guide de obokrata nim wo mo kyeremu se wo mo akwakwache eye enkofo bi a mienu eye Ghanafo ena nipa bako eye British ni upiemo ewo Kotoka International Airport a wo mo se arrival terminal ho ena wonum suspect enkofo miensan na wonum enya bag no na eye 38 kilograms no eye sebio enubone a wo mo abo amane sese de wo mo sasom wo mu to wo mo kwakwa koboa ahwehwe mu ama eye bibia etimi akwakwa kowie mu di ewutu nya East Mercy nim so kratafe no etosudu ewo daily guide obokrata nim empanifo abamane se womo ehyasie esiesie mpotam ho a womo yesesese no montene so ate enti obia ni ne hu ne wo man ba pa di hu ni anya sampanifo ese womo nsa so mu a waso ba yehye ebi mu de esebio womo bubu nuasi wo maso enti ni yachi nipa miensa bi a womo de finka fin ewo mpotam ho ene womo ye ntia wutu senya East Mercy nim womo nsa so nipa miensam a womo ede eye sika botene ato wontri so ese wonum ntua anya sa womo aso ba yehye no so krata fa etoso du our daily guide do obokrata nim binyiri asede na watwi ya shadante ho nsamsa enso krata fa toso edubako our daily guide do obokrata yim eba wonom aba amane se adehia wonom eye etukwotena ena mentem ho ase esi binyiri eye Savannah region no Sola Tuna Kaba empotam honom no wonom sesei die bibia edida kwemo enti no wo a wokọ baabi ubetumi aba na ebi mo ahyase a wonom eba ne ade anti asumdwe mapa ekoso ewo ehonom a no so wo mo abomu amane ewo daily guide obokrata no emo na mihu ekane mampanini abedi akire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ne ho kani Mami Samira Bawumia en wati hayi wani broni fita enetia no mani agya wo mosre microphone so etia Mami Samira Bawumia etia na wanum akasamu ene wo mo kiremu ewo kratafeto so dumiensa ewo daily guide obokrata yim se Mami Samira Bawumia yare appoint no as clean cooking global campaign no so ekoso no na wanum kiremu sei mo bo na baso edi sa adwuma die hye ne nsa ebre eso ya na wasa wanum sesa no so adwuma no aso ani enti wasa wanum etra no so kratafeto so dumiensa daily guide obokrata idiaba owura bi na da hayi na ne ha ne sei yesi posifo aso ne pechi wanum se hye waku anu ankasa naja asemi ya were ho papa ya kire no ewo hanumu esei na empanifo gba amane se upiemu ewo fuase a eno no ewo asante achim south mensininim ewo asante emantamu akwada wanya mfinhia no aduonu ebaako na obi nim de esi ye a wonu ankasa timi eje naja enkwa efri ni nsam enti sabra me no ka sei aposi adwumakwa no ewa santemantam wo mo aso eya brantie ni mfinhia aduonu baako wonam aso ni mu a ya hwa anim se yede bako pie mu ewo koto akwakoto na no bubwa na dia enye obi ene ekum entri kata fa no toso edu emiensa ewo daily guide obokrata nim na aposo bi ena media so mu Yemfa the Ghanaian Times obokrata no entwaso emamo na kratafa etoso miensa Chief Justice Kane Justice Araba
Esaba Saki Tokono wono ena nimfonyi da ha abake edikan akom wose ni remover no wonte ase enti wasan de asem no akokot biem ehu amane ewo ha Bono Chempem Association eye emabunu kuo bia ewo Bono Mantam no emu efanso ewo Bono East Mantam no emu wo mu nyina ka wo ho abom afriends emtwofo enhyiamu na wo mo asem a wo mo ka nyina ne se wedie ehemfo sam ya akwakoye boache bidin ho manso twen ene ade a ekoso ewo empotam honum ntino mitichu pa ene sampa krono emu ama empuntu adi mpuntu abo sampafo eti mpenifo enhwe na wo montena se na saa ehemfo sam ne manso a ebata ho no wo munsiesie ni nyina se de beya saa wo ha no ebefri ho Ora Gideon Fosu wono ena ejinamu ekasaye edema emabunu no ewo saa ensemtwofo enhyiamu no asekratai ede ho amanebo aba na ye kwokratafa etoso edu yesi omanfo bi akire wo mo adwene ya adodo no a ekyemu senke beya Kwame Nkrumah birthday ya ebe anka aban enwene ho no wonye nhyehyeye na woman print out 500 Ghana cedis note yes 500 Ghana cedis note no ye de owura Kwame Nkrumah ni mfonyini na ebe bia so wono nko a be bia so bagaya sanse wo hye adwuma ye opanyin no abaye de aboa abibiman ni tichu Ghana man a ye kan ye wie da ena ebetena ho so afebo amanchirima aba beti bi no wo so wo mahunu bi enti Dr. D Otibu Asare wono na ye founder Emma Nkrumah Vision Alive movement yese wo mo ye group bi a wo mo eje Dr. Kwame Nkrumah ni ideology no wo mo gidi ena wo mo atu mo ho so esi ho no mo se wo mo ebebo ne nepa ho dawuro enti group no ena ka kira ban se wo mo enye saade no anye bi kura 500 Ghana me 500 Ghana 500 Ghana cedis no na eno no yo amafo adwenchira wo mutimi twa na kire se obi chi osika no yi eno ba akoma wa na kire se wadi afio ebi obetu ni betom na enu kwa bi ne hihim 200 nenkwa 200 nenkwa no oye powerful na 500 entende bia o ba o da no abon pese rado be che discount and there bigger transactions in the because se normal edwadie ni any said this any omo a contractors ne omo adwuma kese no omo be yusu ye die ba ko to for ma wawu usika yira usika yira de sa sabato wa so be yepa wasam no na Dr. Clement Park so afo be de chi ohwe ahomesua ensem so we dey to just say school placement system ne yakasai addition for be 483,800 and a womenya automatic placement was senior high school sahudo no emu se na wotwe mu yaka wasam akire mu ase portal no and as a placement no aba enti baby a oba no wonya ye no obetimi akọ na wakọ check na ade ba ko na stand out ewo afidie no mu ene se womo se womo mpesa challenges na womo hunu ye emfie bi etwamu ni chichu ni afia etwamu no enti wo ye maame na obenya school bi a Eketima pay senior high school a ehwa na wobeko enkonkotwe sika bi se oba no ehọ no de wontimi nko enti no ono no ope bi as St John's Grammar ana wopache mota ana wope ha debi womahu se capacities no a schools ne betimi ateki no eno ho placement no womde ama womo enti se yefa adesuafo no wie na se foforo se frɛ chire ba sa protocol admissions no enya ade a eboa enti awofo no yesre mo monhwe na munni so na kratafa etoso edumienu bentime ho ase ne ntokwa a esiye ewo mentifi dumantin tutu solar tuna kaba mensi ni mobole ene ne mpotamu nam so emo manfo dodo no a ebi ebu o market mu kura kopie mu ewo Cote d'Ivoire ne ade no yeso o manfo dodo no asan ba back nanso asetena mu nsem enam ntokwa no enti no akwakoye den nam so ma o mampani John Dramani Mahama
yɛse wɔnam greenhouse company limited so the relief items bi akwakoma wo manfo a ɛwɔ hɔnom enti wo hwɛ mfonyini no a ɛda hanom a anwa tomatoes drinks ahodoɔ ɛmo indomie kyɛsɛ nneɛma no deɛ bebree kwa ɛna wɔn de akwakoma wo manfo a wɔn so ho akyerɛ wɔn sɛ deɛ bɛyɛ a wɔn ho ebetimi anha wɔn kakra nti wo hwɛ mfonyini no a abaatan ne mmɔfra ne dɔɔso ɛwɔ mehu bɛrima bi kura wɔ mu apart from penifo a ɛda company no ano enkoda pa na edoso enti ehu amanebo enso anopa yi the Ghanaian Times the Bokrata no afabi ediaba Daily statement de obokrata no so edamanim anopa na mefa nkokrata fa no etoso ensia ewa ha mehu governor edema Bank of Ghana Ora Johnson Pondit Siama eno oda he na amania daily statement de obokrata yi ebo amu amane ene sei wose one mo keka wo mo ho abom na wonom edisika bi akwakoma commercial banks no said ye beya bibia ebetumi akoyie wose wohwemu a domestic debt restructuring program a wonom edroye no akato ne bro na expire eno no said ye beya ebema oman sika sam atimi agina yie nti wo mo hwe ni mase afi be kwa wieye no na wo mo atimi disika kakra every Bank of Ghana akwakwakosho eye commercial banks no asone ya wabom amane ewo daily statement de obokrata kratafa eno no etoso ensia mi wo sika sam die mi hu Ghana oswani a wono ohwe ye sika sam so ensam so onanyafo kasel atoba person ena oda hayin wose nyankopon aya adomu a Ghana egusu a egro from grace to grace wanom kaka wom ho bom emre bi ba bedu sika yebekọ akwakọ peno obi man so se besia no wanom be hwe anim se besia mo akọbọ no ebeye strictly aligned with project ya wanom deliver long term economic and social values eno won be hwe mu se Ghana ebetumi afasa akwan ne so na enkoye se sika ye kwakwa je no na ebe wiase no yentimi ntua na eno so eba be ye asem anase eba be ye ahoma asensen ye kom a daily statement de obokrata ne di munsem abakrata fe no etoso ensia na kratafa etoso 9 ewo daily statement de obokrata yimu adehye bi kasa wamo say kamia yese Ghana mampeni ne His Excellency Yewra John Dramani Mahama galamse kono aye pressure egunichem sisi awada wana wodidi enye ase se wada mabrimbo ache no esanse wanu ankasa bra wo opposition ne nsem wo kan ye pass nko no ene wati akonwa kase so anka waye no oba ye kamia ye se adehye ni hu ne sa enam so kwa maguna kwanya akokura na sen finfini mantamu wamo water treatment plant no enwa atochema ni nyina galamse na ekwasunsuo na sei enti Ghana Water Company Limited kura no wonom ato sa plant nim empanimfo abo amane esi ewo mu se wo mu gudine ma gugu akwam de enso ade ande akwaya pressure egumai ni chem ya daily statement da obokata no abomu amane katafa eno no etoso enan na big push agenda no ho nsem no wey eye editorial daily statement wonom na atwere nsem yi wo mu se sa big push no enkaye pao enso akamia ye se empanimfo wo ma bite more than they can chew ase said ye wonom page media no ho ntoma no ene aniswade hu a wo mo de tututu mu ma Ghana fo so mu no asade wo mu ntumi nye ana musu won betumi aye emunsam katafa toso enom editorial ewo daily statement da obokrata yi emu medanse na yemfa sedam matam heba mesha edro no se wonom a Ghana today wo mo ka ho na edimu wonya tam heba mesha na se wonom amalewie betu ase wonom oto na aduane nya woda eno nso ne obi a honam nyina ta ye wo ya ojo nso na wo bra no ye time HH mixture and capsules immune system na ye mre wo general well being basem pamu agro nso wo mra ye time HH mixture edro no ene bebo wo emane mema nyina timinum emane ye eti time heba mesha ye to mo so ane asore de obokrata yi wo mo boye chidom eti ba bia wonro sie ne da bia me kire onu a wodi si we bebo wo emu ba ko time heba mesha Fred Dr. Tafrija ewo 0244417669 na wodem Pepsodent cavity fighter ene na wodi bechichu se wodi Pepsodent cavity fighter chichu se na wanya wo se bro waya wo se yi o cavity bia no ebetu ase de free ho pro fluoride no micro calcium ne wo mu no eboa wan kasa ye wo 100
175 big family pack no ho 120 gram eja kwade no ho pack 65 gram no manfa paste no eno so ebi wo ho ne nyina eti hwe wo si yie ebra wo de Pepsodent cavity fight echichi wo si na kaka kura de ebedwa ne kura anopai Promasidol Twisco energy food drink no na wonya bi no mo a na chese wo nipadua no ma na Enafort delicious chocolate eno na wo hia vitamin C D iron vitamins B ne nyina ewom Twisco energy food drink anopa biara eno ne sese wo de ye wo breakfast na wo bo na edru awia na se wo bedidi a hajia special local foods eduane papa fie ene ye fie dey hajia betwi ne ho na hajia nso twa ne ho sente eti se ye toza afi se ye watch se ye jollof fried rice konkonta preference ne nyina ebi wo ho nti ba bia transition wo wo hachokwan so no ho no wo ba bia washing bin wo na se ho no a na hajia special local foods ma delivery guy ne nya busy friend no 0246359921 0246359921 wo no muso anopa ya kasa natural mineral water abuju nsuo na wo no mo a na aye wo nipadua yi ankasa kasa natural mineral water eno no kasa natural mineral water say wo ye party bibia mu no bomode say wo pe bottled water sachet dispensers bibia say weekend di mu amope say mo wedding ba so mo birthday mo party ni ade kasa natural mineral water time for encrying Bok Hospital echi ho no a Kasaloma Ventures for na dia ba mesro frɛ wo mo na wo tweda na wo kɔ no ensuo na apɛ sɛ wo de kɔda ase no mananya kasa natural mineral water 020 6469-430 020-6469-430 na odem ye ka wo se na wo chese ne na obi bus no so ye di hia mu na enwumako mo boye chidombie ye Bell Beverages omo drinks ahodo Bell Cola wo ho 7 Star wo ho Bell Malt wo ho Fruity Goodness Bell Squeeze grapes no orange pineapple flavor bia wo pe bia eti se party bi na wo ye wo fie wo pe drinks bia wo de be serve wo ho be mo onima banyamo a Bell Beverages say refreshing Ghanaian one sip at a time. It was the Bell Cola 7 Star Bell Malt ningina wo ho wonye bi ebeboa belako anonso wo for greater good. It ye nyina ye nsori na ye ne Bell Beverages for enko nakrana. Nyame adoma wo china no panisha nso say wo beko na free gym workout section na Jos Ministry for the boa no yoga mat wo stepping board wo kwa anopa no 5:30 pepe every Saturday morning. Wo mu nyina ye free gym. It wo fi dome market no as wo kɔ no a wo kɔ kwabenya runabout baby efa na atomic runabout no ho no a wo be save more shopping mall nani mo ho space kese da ho na 5:30 am Saturday anopa bia ye free gym workout edina afa na menyeska nkogye bra free gym workout na wo benya bie ho na wonso watimi anya ho mfa so wo kira no pabra sa wonti bibia sia no offer 055-310-6337 055-310-6337 multi question for some mo asonte se bia wo pe window installation and as a repair ebi a won hwe na wo window no asai enkoyi a window installation and repair no multiple question for and ho adwuma door installation and a repair so wo ye ebi a opuno anase bia wo mpoma no atete se kontebe wo pe UPVC any aluminium no a ne nyina wo ye ho adwuma glazing solutions frameless doors glass ne de kaka ho curtain wall installation stainless steel installation and repair no a metal rolling gate burger proofing gate automation electric fencing garage door security door Ghana way monsori ye asem daba everything metal and glass there multiple quest for multiple quest company multiple quest designs yi wo mo Isla trade fair echi ho no a na ubehu no eti bomodin say wo be frɛ wo musisia we add metal and glass to bricks 0243 178 910 0243 178 910 and 0550 6666 05440 6666 na wonso so wati me afre ubo 6 ne 5 na aboa ama bibia akoye ebra so se ebema tiefo abam na monso mode madwenkyere no aba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 enunti yenhwe ne waba na yene nantwe nkomo hello me ba twa ye from say awo meti unka pa you yanso to unka wadi nyina orobon kwati buate lai
Kantamanto market. Oh say ye, enche ye beba ho ye tio. Mo yamisho. I bring you money too. No be mrabi. Oba champa cruising. Oba woman organizer wa fa Bra champo ono an MPP for the neighbor. Yamisho papa. Ana Aboagye ako oba national chairman Aboagye ako. Yamisho papa. Oba boy. Ghana ha ye wey die me transition ni ma bi di me say any ba wo da papa ku jata bro kwa America kwa pamo omo nya Ghana fo omo ye Africa fo kan bia omo nyi nkrofo yi papa ku jata bro kwa te Ghana mo fo momra ye die awo wo die ji awo obre ko Nigeria fo ni ayi fo na e o my Ghana e ba Yenina yetie sompa. Ya wo ko pie so. Na mo tell mo ya na mpa mo ye den. O galamse. Mo so mo tu galamse ate. Ape de mo nkofo na tu galamse. But galamse na abo mo so o mo dive tu ate da. Mo nsama bo kai ya ku for the preso. And I want to emergency. State of emergency. That day was public power. Now state of emergency no odi ba any year. Obi ka bi are ya ba kire me. Bye bye. Dance P 7 so de aba na yemfa de waba biem. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me patch froze and I'm free. Oh, for you do the me ka fix and that. Yo, me patch yankwe. Yo, mama dia we keep for. Na me dia uwa bra champo. Akompe kon kwa me Japan. Uwa Aboagye Japan na na ki. Me sia o mu nya na no what they say, me say, ya Ghana ha, you ha no da cruisa, about we are OTC, you had that crew, and we have a cassette mine. Ya told my money in Adia Mao, Funa Babefa, and the Yenzori Nibli Meran go pay dinner. Any Abane say, and a parliament, a woman. Now, who could get to me, na one Jan Cocoso, a cocoa farm go for America, all mighty America 12 million go for Yantra. Now, na ukokofa wo say wo de won ba betra Ghana. Ni wa go for is wo Africa bo wo krum wo ho no mo say the Gambia and Nigeria bo. Na de na won ba wo go na wo mo de ebigu Ghana. Sika ben kwa di na ukokofa go for America for reject wo. The same thing na wo ba first wo mo jan ko fa go for bi. The media me say what they say minority no. Omu envy modern na omu probu na ye musika ko kokoji ya eni di odi sa ho awi abesen Ghana bokom no me that day yenso ye dance pi yemfa de waba. Hello ajani moniana oh kafra 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, hello. Bema na me patch froze and I'm free. And Akosua, good morning. Pacho OBS le do have fun kasem. You do have fun kasem Sompa yankwe. And Akosua anopel mo abaso na menchia and my na na ma feel pa. And Akosua anopel kakam pesa me kan say ma ye na Ghana for ase. Na asante hene ene asante heme ye course so Ghana for akire odo. Ghana for akire say ye wo eye mamre ni amane ya fene ni so na megina so de asre ye mpanifo enkanka yesuku ene awofo se Ghana ye wa mamre ye wa amane kamya ko ye ande Akosua enya yikesi bi se ne besi na se we wa jete o da mamre ni amane nu mpo edi mpo na ye ya pese ukra no yikra tini ana sa we asekwa na so enna ye de wo ye enu mu na ekya ya bosie entimesre ye sha se ni nsia ye na yenya ese de brofo kasa na amanfo amamere a yentumi nsia no susu ye ne de afrafra amaya ebibi ho na wasa ne ye yenchi beda MPP fo nyina yenso ye beda sepa se wodi wadwe ye da CP 0260196064 0260196065. Hello me ba che froze na free ah ne de ma me waba kasa ye tie wa actually more about the never na me chabo kama unia na me cha hadia Captain Muhammad John Wedu ani mama oba ya la denta
Oh, Sompa. And then you are your pen yet politics. And then you say your mind is needy. Say, take off the one I make it to know. Yes, you say, yes, man. Now, I think I'm not getting said, and I'm saying the same is supposed to improve. I could want to kind of. Oh, so just only tell the only declare. What I'm saying, Jeff, I'm saying the cat. No, I'm like, come here. I am a person who wants to do that. Need. You are not walking by a watching off the wall of action. In some of this shit, what I got, I'm saying, for people, I'm going to fall and this is how I have it. And see, that was one question we still say, and this is what they took a say. Yes, people, because they always share more, we say, we want to make this. So, we did some jobs, some agency, or could the car rapper, how long are you duty? And I'm not the people. They don't shoot, and they need that out and I put part of so much. I mean, anyone to want to say. So yeah, dance yeah Breno aye be memfa de otwa to okra ye yeah Breno aye be eti abejafo ye ko na wo twese na die agro ni poso na obia be hu ni smoothness level kama na bibia be fine eti abaka wasema otwa to awde ma yetifo masema otwa to ene se kasamba akubi e we daily statement no bokratanim Kwelebu one of my manias or my recorded diabetes cases 5,000 diabetes in 5,000 and na kidney cases in so and also no 2,000 mo almost say last 6 months okay nti ye nyina ye nhwe hu ye wadidiem wunum ene wo honom a na wakọ checkups said ye be ya entra ho ma ya de no endokro ene efiada obi ahwe ne hu yie na obi a enye na said ye pepepe efiada said ne so ne nyina ye wo market God first coast anymore sister Adwoa Asare yenkwe madam mama me ade ne cry mestre obeka se anyway there and one back but and then mama me ka se and one back we dey my last words no be say yamfa birthday wish bi ma obi or say happy birthday nkoma prophet Messiah Mensa House of Faith Ministries ewo nkoko if obemponi na busuafo na fe kwabna nim ene Mensa family ni nyina wo se nyame enhira wo mo ena kwakoye fiada ne de ututu anamo anu ututu anamo yie bo ho ban na make sure say abribia no de adwene mu fan ebe nante enwuru nua ho adwenbone obi hiamwa na obi afama no na abrabo no entimi enye easy Adwoa Asare da sina Facebook live Sompa 106.5 FM na nekua mo aboaten Ablekuma Central aka Dr. Bawumia will lead NPP into victory. Good morning Akosua Nshira President John Dramani Mahama, please declare a state of emergency in areas where galamseyers are mining in our waters. Was what the special greetings my honorable Charles Otain Oti Greater Accra Regional Assistant Secretary hopeful for NPP. Nana Ekuya Mwabuatin Ablekuma Central greetings and no Piaga and was say it's Friday. Thank you Jesus and odi good morning bye. Derek Ayite was say good morning. Obrimpona na kwekuampoma and odi happy birthday my prophet Messiah Mensa our House of Faith Ministries in Koko from Obrimpon on the busua nyina and as well as Kwabena enim and na face Mensa and Messiah family osinya minshraw and wachi Obrimpona na no and unchiana na Sunday by Jeremiah Simpson say happy birthday to Deaconess Vida Asante Brinkrine Church of Pentecost Abekan District Women's Ministry leader and on once was senya minshana ne bambo emma it way a happy birthday to Deaconess Vida Asante Brinkrine our Church of Pentecost Abekan District Women's Ministry leader when I mean show na onye wokese any tie for mo beka ye hu nyina yere maseme sorry sui na the tip of small no eba ye wie ya no na first service jumadi prophet Dr. Ofio Drew one ne team no ababa be so mo wie ya na ya bo mo jum kakra pram to brekase bo eno nso ebeba yere mo nyina se amamomo enitie Mama nka bebe kakra fa makoma mu hine ho nkyerɛw. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwɛ me busua. Fi awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛw. Me de mama sere da ne da. Me de no kyerɛ papa. De tiri kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Enti bu ranom na mo kan fo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛse dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busua ho ban. Na hyɛ wo se mo de.
FDA agye dwade nkras wo yi. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo asemunim say, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po nkunim difo. Sisemwa. Mama, yeah dase. Me mo fa ya pomudi hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejedi inkrato yatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. A day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. Since the days of Baba Yara, we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. All right, I was your fire mamun I'm watching 7:46 a.m. I am Sompa 106.5 FM. Just a brother song. Sports on your Timothy and the other brownie. Tenase Noa. Me patoya channel so for my send you me quopi noa. And I just say one more touch down. Just a one more tire china down the dungeon. Yes, you to me Tenase na for your sports no. And so to me Baba Sumna Shannon so. Sompa obi bus and Yami Yatomo and Payeja. And ye nana watch a pepper. Edi me patoya ni ensia. Domi jomu wana mwa bracha se yatena se ahomachi no num na yeto mu akwakopem enumre no so nti dano de ampayi a ebedwa e ho no mo ache se anya asem keto ma hye so se ya sompa obi bus nti dano sompa fidikase nyina ana ye kukuru dia ba monte so mene wo mi anu ye nyina dano ye hia na me pato yetumi aye dwumadi na mana ye fenti dano dru so a aya me ye hia na nyoma nyina da enso ntumi nkwa ye mfa ma hye so se ye stood pace wo mataye Time Herbal Mixture, Bell Beverages, 21st Clinic, and the account na mama show so. Na men can fan chira was me demo for about Santa say. What the time but we ya the so the amount. Dr. Time with sono no doctor we there was say ya dear surono. Just say ya dear one ne dwane ne kokra. Ya just say 8 men and to my day no. Was a stroke na ha was ya dear. What pursue ya diabetes ana. Me demo for about Santa chana was oko. Na one mu to us ya de ma wona kra ha no. Me pacho Shannon Sway, Sir Owo Pokia Semayra. Kumasan so wagogo wana government school di hwanimu bibiani afra was 0244 774282 0244 774282 nane mpanyifo ni nkoma na kasa natural mineral water ayen sukrogen ya kan for diama na no pese wo ye wedding engagement outdooring ya wodo parties no ye kasa natural mineral water eno no hia so betumi dia serve ho wo sanse hwe no chese wo nkonko num konya yafunu yade bia ba typhoid ni ade enyade abanom kasa natural mineral water na wanya sa yade we bi da biara da na Shannon so se Kasaloma Ventures na kwakwafa dia ba Accra ya Taifa wo mo 0206 469 430 na ne mpanyifo ni nkoma na no pa no medin ene Akosua aje wakwade boaten na nasafo kantanka wono so bomichi dompa ya chose enya sem ketoma na ntantem so ya shase mfama na me pato ye shansem no se ade afra fisem wona nim
say Ghana Premier League no match day 2 me patcho mun sansam and yes said ye free in fact another day ya dey say one game and so betumi attach down ho no mo a eno nya sam keto makra na ma me fanto anim say sa game we no eye crucial eye between Mediama Sporting Club no and Vision FC ye no betumi abaso opanye France Daniel Layi wono na begiram no ato awrem say referee and so dia ma sa game we ya eno no kakra ye free wapa wonim say nyame adma wo china on Saturday no Mame Phantom say Ho United, one of the young apostles, and so betumi asiakan e wo Ho Sports Stadium a eno no kakra ye free waba Orani Dini Robert Musei me patcho won na begina say center referee e dia ma sa game no nyame admo kina no e betumi attach da wo Ho na wonim say 11 wonders nyame yatomu a je say enya sem keto makora wo kina no wo muso gina kono e bra wo ne House of Lions and so betumi asiakan e wo ni J Kraku the second sports complex a wo panye Jacob Adondira wanu ne beginam say center referee ediama sa game no a eno ne kakra ye free wapa na on Sunday no wonim say FC Samatas 1996 me patcho ma menfanto animo say womne Karela United ene betumi asiakan e won Central Sports Arena owre France Maxwell Hansen wanu ne beginam say center referee diama sa game no a nyame yadmo Sunday betumi apaso ne tinya sam keto ma na Swedro All Blacks so womne brekum Chelsea enso betumi asiakan wo Swedro Stadium Manchester Franklin akuma tene beginamo sa center referee diama sa game no na nyoma nyina datumi akoye wonim say Duana Football Club no on Sunday me patcho muso gina kono womne Nations FC ene betumi asiakan e wo Nanajima Bedu the first park ya me patcho Lord Nate wonu ne referee no betumi aginamo na wato awram diama sa game no wonim say Dreams FC me patcho ma menfanto animo say House of Folk bekwa way na woni Dreams FC enso tumi akosiakan on Sunday no e wo ni J Kraku the second sports complex a Orani Dean William Agbovi wonu ne beginamo na wa hwese center referee wo beto to ne mama bibia tumi akoye na Basake Holy Stars enso bekwa way sa game we no me patcho ma menfanto anim say woni Bechem United ene betumi asiakan e wona na foso Giabo Park a me patcho run din ene Gideon Newcofi wono na betumi aginamo na sa game no wa hwa to ne mama bibia enso tumi akoye na Korobia Kumasi Asante Kotoko wonim say on Sunday no me patcho woni bibia ne Gold Stars ene betumi asiakan wo Baba Yara Sports Stadium a run din David Adane wono na beginamo no ato awram center referee diama womo but ma menfanto animo say on confirmation ma menfantum say game we between Korobia Kumasi Asante Kotoko and bibia ni Gold Stars ni yade sempanyfo one motumi atu sa game no dia sada essence both teams ni nyina da me patcho yade say CAF Championship game bi e wo honom na fe Confederation game mi honom a me patcho betumi abo nyame yatomu a sa game no nyade betumi apaso na wonim say House of Folk and House of Lions coach and din and Bashiru Hayford no me patcho no panyipa no wanya kwanya ne Centralford nkomo en wacheche nsempi no ade akere ye na wo se nyame yato wasa game no epaso no enya de on be fa no fedi agorokora sanse wo mo body atie 11 wonders a e wo se kwa bia so no 3 points omutuminya. The things around it is different from small. I'm saying smaller clubs because of the crowd or the supporters base. So sometimes it is very difficult for a coach to win matches away. But big clubs like that, you don't see whether away or home. I think that accounted, and it has taught me a lesson that I have to be wary of my away matches, because if we had made some input in the away matches, I think we would have won the league. And another lesson is we drew, I think, about 3 matches home. That one also affected us. And so it has taught me a lesson that I have to be watching my home matches and then my away matches very well if I want to win the league. Last season was a good season because everybody thought we were not going to do well. So we hope that season we haven't started. So you cannot look into what is going to happen. So I think we want to
Abusiana Chasa Waya Kakroya free waba, coach and the Dini Bashiru Hereford, Yame Pacha Wano your coach at the House of Lions no, and I'm a Pacha Yatene Canal Bowdemo, I will meet Yama Sporting Club Noa, when you send Yami Yatuma Wamini Vision of Sea, and about me Sia Kamana Ye, now coach and the Dini Brahim Tanko, me Pacha one head coach at the Mamit Yama Sporting Club no penny panosonya kwanya, ya watch the mo chasa a game no Bakoswano, Stars I would drop ya chasa wombe to me a honum. Oh, we are very ready. I think when you look at the away game we play, and the team, like I said, they kept together and then fight together to get the 3 points. So we are coming home, and the supporters know, and they have to come in their numbers. Friday evening, night game, and they are going to see definitely a very good football. And if possible, we keep the 3 points here, and this is our goal. So we hope that they will come and support us. Abusiana Chasana Nyasam Ketuamakura, Wapani Atene Kananwachino, and Central for Bisan set tactics bepa, and not just a Yamia to more better media guaquamo, Nasa game no watch mania 3 points, and so dear fuel. It's our type of system of play. We always want to have the ball. We want to dictate the play. So this is what we work for throughout our pre-season. So I think it's going to work for us going forward. Abusia Waya Kakroya free waba me patro yato chemo and so to media matie for na unsa game wa between crop ya Kumasi Asante Kotoko and Bibiani Ghosters and Yami Adwoa Sunday and Kebaba so me patro me din kabwa manie say ya dia sa game no panyifo to ashada ya chese ni nyina ye CAF Champions League and crop ya Kumasi Asante Kotoko wom so game on baba bo no ye Confederation Cup no and me patro mu sansamuti and panyifo to me to sa game no dia ashada na crop ya Kumasi Asante Kotoko Confederation Cup Nyami Yadmon Bepono me patro ayade se wo mo bo e de atia team e friend se Kwara United me patro won munchi enso free Nigeria memu na per report ametetie Sunday the duane yade se Kwara United no me patro betumi attach down e wo Ghana memu na fe won ma hwe se Nyami Yadmon sa game no weekend si e betumi akoso no nyama nyina da e betumi awie payade ama wo mo na abrantia ne din Vincent Atenga me patro wonu boni game e de ma bibia ni Stars when you say Nyami Yatumwa, Wamso Babo Wamopo, Ediatia JS Kabia, Name Pacho was a game Nimono, a branch of Vincent Atenga, one central for Akasafa. Everything is fine. We are still on the. You take game after game because beginning we are playing the prelims. From that, then we continue to the second round. If all things be equal for us, then you get to the group stage. We have played in Accra Sports Stadium before, and it's not used to with the local players because in the league definitely you play in Accra Sports Stadium. So it's not going to be anything that will be hard or very difficult for we the players because as you can see, those new players have played in the Premier League before. They have played in Accra Sports Stadium, so it's a normal thing for us. Not just Emunsan Sam na branch of France of Vincent Atenga, me patro wajeje mudema no right France Abdul Karim Zito, me patro mame fantu anim se one year coach, Adema Krobia Kumasi Asante Kotoko. Now we game between one more and Kwara United no, wapanyi pari nyakwanya chiremo, se wamono nyamienu no kwasemni, one my studies kakra, na wamushu shemu kakra one my no, between Kwara United na yatia, nyame ya tumu wa game ebekwaso over the weekend no, wamushu animu kwany. So I think if I come out to tell you all what I knew about them, it means I'm exposing myself. I'm also making them see my preparation or my intention towards them. Na me patro no no central for ebisa wo run dini Abdul Karim Zito sanyam bia no wo Kwara United no a ase wo modern bono sadan so ani bia santi kwaban sa no a na se game no won be fa ne fofolafo ana me patro sei enopanyipa no wode ya no qualifies to be at this stage is not a just club because when you qualify the number of clubs that's started before reaching the last one. In Ghana you may have a system. I don't know in Nigeria. So they coming emerging one of the best out of this year. Tells you that it is only me. And names very well what is your action, your attitude, talent, everywhere. So here we are working talent, attitude, our approach. We don't see it, especially now that we are going to play. Definitely we have to overcome them.
Abusua weye coach de macro bia Kumasi Asante Kotoko Orani Dine Abdul Karim Zito ana me patro yatana Ghana Brantia Sompa no wonim se wasina kan e de macro bia Kumasi Asante Kotoko na wasa crucial game we mu no abrantia de tuja say yemfa yefiri kase so ne yanka e mama nsa nyina nte se wo mo no wo confidence level no e yade se wosuru ye papa nyame yatomo a krobia ehwe ni mu kwan se wo mbewini. Of course, we are confident, so hard for this opportunity, I will say it again. And as we know, most of us is our first time to play this kind of competition, so we need to go all out and to make our names. Abusua weye player and the ana Samba no na me patro yatani ka wonim se bono wotwesa no a na se yakode awrade asam anso tumi de bra na ye bra ni tinya de amana no sam no me patro betumi de ato so na ma me fanto wonim se Sompa 106.5